Reka nongere masuze mbifurize kugira ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abadukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari muri benshi cyane mudukurikira 5 kuri 5 icyo bane cyose mu bagize isi dutuye ndetse haratutumba intambara ya gatatu y'isi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Bazaniye amakuru akomeye cyane y'ubutasi avugwa kuri intambara ishoboka cyane nka 95% hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari itangazo rikomeye cyane rimaze gushyirwa ahagaragara na Perezida Donald Trump riturutse mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Iri tangazo riteye ubwoba ndetse abantu bagize isi batangiye kwikanga. Ariko gato mbere yuko tugaruka kuri iyo tangazo ndetse n'indi tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'uwitwa Ali Khamenei Ayatollah n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran. Naryo ndarigarukaho muri amakuru yacu. Reka mbaze nce mu gihugu cya Kenya babwire ko Kenya igiye gufungura umupaka wayo na Somalia wari umaze imyaka hafi 15 ufunzwe. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko muri Mata 2026 igihugu cye kizafungura umupaka wacyo na Somalia nyuma y'imyaka hafi 15 ufunzwe bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke biterwa n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ubutumwa yabuhaye abatuye mu karere ka Mandera gatuwe n'abantu benshi cyane bakomoka muri Somalia kwa 12 Gashyantare 2026 ubwo yabasuraga uyu mukuru w'igihugu kandi yasobanuye ko icyemezo cyo gufungura umupaka wa Mandela cyafashwe nyuma y'isuzuma ry'umutekano rimaze imyaka ikorwa. Asobanura ko n'ufungurwa umutekano waho uzakazwa kugira ngo hatagira abongera kandi kugira n'abaturage. Yagize ati birababaje ko bagenzi bacu b'abanyakenya batuye muri Mandela bakomeje gutandukanywa n'abavandimwe b'abaturanyi bo muri Somalia bitewe n'umupaka wa Mandela ugifunzwe. Perezida William Samoei Ruto yasabye abaturage ba Mandela kwifatanya na leta ya Kenya mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Ati ndagira ngo bizeze ko tuzakorana mwebwe mudufashe kurwanya aba bagizi ba nabi n'ibyihebe. Ni kenshi abarwanyi ba Al-Shabaab bagiye kandi bacengera Kenya banyuze muri Mandela muri 2013 bateye inyubako y'ubucuruzi i Nairobi bica abantu 67 nyuma y'umwaka bica kandi bagenzi bagera kuri 28 bari muri bisi muri Mandela. Muri 2015 abarwanyi ba Al-Shabaab bateye kaminuza ya Garissa majyaruguru burasirazuba bw'igihugu bica abantu bagera ku 148 nyuma y'imyaka 4 bica abandi 21 muri hoteli i Nairobi muri iki gihugu cya Kenya. Babwire ko Ubushinwa kandi bwemeye gufasha igihugu cya Cuba ikomeje kugorwa no kubona amavuta y'indege. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yitwa Lin Jian yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufasha Cuba ikomeje kugorwa no kubona amavuta y'indege nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritse inzira yanyuzwagamo ibikomoka kuri petrol biva muri Venezuela bijya muri iki gihugu. Ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku bwikorezi bwo mu kirere cyane cyane ingendo z'indege kuko inyinshi zarahagaze. Mu kiganiro Lin Jian yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 yakanye bivugwa ko ari abaturage bo mu Bushinwa babuze uko bava muri Cuba kubera ko ingendo z'indege zahagaze kubera ko amavuta kandi indege yakomeje kuba make muri iki gihugu. Lin Jian yavuze ko biteguye kandi gufasha Cuba mu bishoboka byose akaba ariyo mpamvu bazayifasha kuyirindira umutekano n'ibindi. Ati Ubushinwa bushyigikiye Cuba mu kurinda umutekano ndetse n'ubusugire bwayo kandi tuzahora tuyifasha mu bushobozi bwacu dufite. Mu mpera za Mutarama 2026 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije ibi bidasanzwe biha igihugu cye ububasha bwo kwibasira Cuba harimo no guhana ibihugu byose bizayihorizamo ibikomoka kuri petrol. Hasinywe iteka rigena uburyo Amerika ishobora kandi gushyiraho imisoro ihanitse cyane ku bicuruzwa bituruka mu gihugu icyo ari cyo cyose kizajya kandi cyohereza petrol muri Cuba mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Mu byo Amerika ishinja Cuba harimo kuba kandi yarakiriye ikigo kinini cyane kirusha ibindi bya gisirikare cy'Ubushinwa gikora ubutasi hanze ubuyabwo ndetse no guburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba bwo kwakorera. Akaba rero aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zishinja iki gihugu cya Cuba. Tuje ku nkuru yacu haravugwa umwuka mubi hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ubwoba ni bwose se intambara irashoboka hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyaba ari intambara ya gatatu y'isi, icyoba cy'intambara hagati ya Iran na Amerika amaherezo azaba yahe? Ubusanzwe nta gihe na kimwe kandi kijya kibaho ku isi nta ntambara ihari. Hari igihe kandi iba iri kure yawe ugakeka ko mu isi ibintu ari amahoro cyangwa se ikaba itagufiteho ingaruka zitaziguye direct, ariko mu by'ukuri ni amahoro asesuye ajya aba ku isi. Hari igihe ziba ziri mu bene gihugu ubwabo guerre civile cyangwa se hagati y'ibihugu n'ibindi.
Gusa hari igihe kandi hatutumba intambara zigatera ubwoba isi yose, n'utagize ubwoba kubera kudasobanukirwa ingaruka z'iyo ntambara ku buzima bwe bwite agaterwa ubwoba n'ibihuha n'induru ziri muri iyo ntambara. Icyoba cy'intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigiterwa n'uburemere bw'ibyo bihugu gusa, ahubwo gishingiye ku karere irimo gututumbamo n'inyungu cyangwa se ingaruka gafite ku bukungu bw'isi. Ni mu gihe uyu munsi ushingiye ku bifatika monde materiel nta muco cyangwa se uburenganzira bwa muntu bubaho igihe bibangamiye ubukungu bw'abanyembaraga. Iyi ntambara iramutse kandi ibaye yafunga umuhora wa Hormuz, Strait of Hormuz. Uyu ni umuhora muto cyane uri hagati ya Iran na Oman, ufite ibirometero bitagera kuri 35 ariko unyuzwaho ubukungu bw'isi bungana cyangwa se burenga 20%. Uretse ibihugu bike cyane, ubundi ibihugu byose bikungahaye kuri peteroli binyuza muri uwo muhora ijya ku isoko mpuzamahanga, kandi peteroli ikaba ifite ijambo ritaziguye ku buzima bwa buri wese utuye iyi si uyu munsi. Ibi nibyo bituma rero iyi ntambara kandi ikomera cyane kandi ikagira ingaruka zikomeye no ku bihugu bikiri kure cyane yawo harimo n'u Rwanda. Impamvu si ya none y'intambara itutumba hagati ya Iran na Amerika, impamvu zayo si za none zikomoka kuri Revolution Islamique yakozwe na Ayatollah Ali Khamenei mu mwaka w'1979 akagusha ubutegetsi bwa Mohamed Reza Pahlavi, akirukana kandi akanabangamira inyungu zose za Amerika muri icyo gihugu cyari umufatabikorwa ukomeye cyane Washington muri ako karere. Ayo makimbirane ya Iran na Amerika yatumye habaho ibyo bita guerre pour la procuration, bishaka kuvuga igihugu kirwana n'ikindi ku nyungu z'ikindi gihugu kidashaka kugaragara muri iyo ntambara. Aha niho rero Iraq yarwaniraga Amerika, hagamijwe kandi kugabanya intambara za Iran zari zarubatswe na Amerika mu gutuma ubutegetsi bushya muri Iran butabona uko bwibaka ngo bukomere. Ariko muri ibyo bihe by'intambara nanone hari igitutu cy'amakimbirane hagati y'imyemerere ishingiye ku idini ya Islam, aho ibihugu byagenderaga kuri Sunnisme byikangaga ko impinduramatwara ya Iran yabigeramo. Ibyo bihugu kandi byitwaje imyemerere ya Sunnisme kugira ngo byangishe abaturage babyo Iran. Nibyo kuko iyo mpinduramatwara yari ishingiye ku bukangurambaga rusange, mobilisation de masse. Muri iyo myaka nibwo hashowe amafaranga menshi cyane mu kwamamaza ibyo bice byombi hirya no hino ku isi no mu Rwanda. Nibwo twamenye ko bibaho. Ibyo byatumye ibihugu byose byo muri Gulf byishyira hamwe na Iraq mu kurwana Iran, atari ukubera ko bapfa imyemerere, ahubwo batinya iyamamara ry'impinduramatwara mu bihugu byabo. Kuri ibyo bibazo byose hari nk'ikindi kibazo gikomeye kurusha ibyo. Ubwo Amerika itifuzaga na gato ko muri ako karere habamo igihugu kirusha Israel imbaraga za gisirikare, kuko byashyiraga mu gusenya Israel burundu. Bibyaje bisanga amahame y'impinduramatwara ya Iran yamaganaga ukubaho kwa leta ya Israel, ndetse muri gahunda yayo y'igihe kirekire hakabamo kandi gushyigikira ndetse no gufasha gahunda zo gusenya iyo leta. Izi nzangano zose zatumye Iran ishyirwa mu bihano by'ubukungu n'ikoranabuhanga imazemo igihe kingana n'icyo leta ishingiye kuri Islam imaze. Ibaho kugira ngo rero bitere Iran guca bugufi, ahubwo yatekereje kwiyubaka no kwihaza, bituma yiteza imbere mu bikorwa remezo mu ikoranabuhanga no mu mbaraga za gisirikare zakomeje kuba ibanga kugeza ejo bundi mu mwaka wa 2025 mu ntambara y'iminsi igera kuri 12 nibwo byabaye ngombwa ko Amerika ica bugufi bagakora udukoryo tunyuranye kugira ngo iyo ntambara ihagarare. Guhagarara kw'iyo ntambara ntabwo byahagaritse impungenge za Amerika na Israel, kuko Iran ifite ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Nta nubwo byakuyeho imigambi ya Iran yo gusenya Israel, bityo intambara yahagaze mu buryo bumwe ariko ikomeza mu bundi buryo bwo gushaka uko ubutegetsi bwa Iran bwasenyuka burundu. Amerika ishakisha umutungo kamere nkaho yabutaye mu mpamvu kuri ibibazo by'akarande bifite inkomoko ndende. Hiyongeraho na politiki ya Perezida Donald Trump uyobora Amerika nk'ikigo cy'ubucuruzi. Igomba kandi kubona inyungu z'ubukungu aho ziri hose, akaba afite umugambi wo kongera kandi guha agaciro umugambi wa petrodollars, birimo gukumira aho BRICS yakura imbaraga ku migendekere y'ubukungu bw'isi. Nyuma ya Venezuela, Iran niyo yari itahiwe kugira ngo petroli yabo igenzurwe kandi niba izagurishwa igurishwe mu madolari. Ibyo nta nubwo byagarukiye gusa muri Iran gusa, kuko ubungu ngira ngo n'ingabo za Amerika zageze muri Nigeria, igihugu cya Afurika gifite petroli nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika. Nta nubwo bizagarukira kuri petroli gusa, bizasatira n'ubundi bukungu bwose bushakirwa munsi y'ubutaka. Akaba rero ariyo mpamvu ibisubizo by'intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
birimo gushakirwa i Washington DC, aho badashaka cyangwa se badashoboye no kucyumva mu mizi yacyo. Rero inasi za Mossad n'ibyitso byazo muri Iran bitwaje ibibazo by'ubukungu, ihenda ry'ibikenerwa by'ibanze no kubura kw'ifaranga mu baturage, circulation monétaire, bahagarikiriza abaturage kwigaragambya. Ibyo bizahaza rero cyane leta ya Iran kugeza magingo aya, ariko bikaba kandi bimaze kugaragara ko iyo myigaragambyo idahagije kugira ngo ihirike ubutegetsi bwa Iran. Ubu rero ukoze ubusesenguzi nyabwo, Amerika gutwara ubwato bwayo n'abasirikare benshi hafi ya Iran ntabwo bisobanura ko Amerika ishaka intambara, kuko nubwo Amerika iri kure ariko hari ingaruka zayigeraho, haba mu bukungu, diplomasi ndetse na influence mondiale, ndetse n'igisirikare cyayo muri ako karere cyagirwaho n'izo ngaruka. Ibyo byose rero ni bitera Amerika gutekereza kenshi kuri iyo ntambara, ahubwo kiriya ni igitutu barimo gushyira kuri Iran ivuye mu ntambara y'iminsi 12 yayizahaje ikanayitwara byinshi cyane, byaba mu mafaranga cyangwa se mu mbaraga za gisirikare, kugira ngo barebe ko yaca bugufi bakayibonaho ibyo bayikeneyeho hatarinze haba intambara. Ibyo kandi bayikeneyeho cyane cyane ni uguha amahoro Israel, guhagarika burundu umushinga w'intwaro za kirimbuzi, gusenya imitwe ishamikiye kuri Iran yemewe nk'imitwe y'iterabwoba Hezbollah yo muri Liban, Houthi yo muri Yemen, ndetse na Badr Organization Iraq n'indi myinshi, yo guhagarika inkunga yayo itera Hamas. Kuri ibyo hakiyongeraho kandi ikibazo cya peteroli yayo ikwiye kugurwa mu madolari. Iran nayo nta nyungu na busa ifite mu ntambara, uretse ko ifite kurwana ku kubaho kwayo. Izi neza ko idafite imbaraga za gisirikare zishobora kandi guhangana na Amerika igihe yaterwa n'ibisazi igahitamo kandi intambara. Byanze bikunze ifite ibyo yakwemera kurekura kugira ngo rero umwuka w'intambara uve mu marembo yayo. Gusa kuri iyi ngingo Iran ifite ingingo imwe ikomeye ikeneye ko iganirwaho, ni ingingo yo gukurwaho ibihano by'ubukungu. Mu gushaka guhatira Amerika kandi kuganira kuri ingingo mu nyungu za Iran bishobora gutuma Iran ikora amakosa ya gisirikare agamije kwerekana imbaraga, bikaba kandi byateza intambara yeruye. Nubwo Amerika ishyira ku meza ibibazo bikomeye kandi bisa n'ibirimo amananiza, ariko izi neza ko byose idashobora kubibona mu gihe Iran izaba yemeye kugabanya umuvuduko wayo ugana ku ngufu za nucleaire, ikemera ko peteroli yabo igenzurwa, imitwe yitwaje intwaro kandi ishamikiyeho igaha Israel amahoro. Amerika izaba igeze ku byo yishaka, ibindi bashobore kandi kubyirengagiza. Ibihugu bisanzwe ari bifatanyabikorwa bikomeye cyane bya Amerika biri muri ako gace, cyane cyane Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Oman na Qatar, nibyo byaba intego y'ibikorwa bya gisirikare bya Iran mu gihe haba habaye intambara. Bityo nabyo bifite inshingano yo gukora uko bishoboye ngo bikumire ukubaho kw'iyo ntambara. Ubu nandika ibi, igihugu cya Turukiya gifatanyije na Oman na Qatar cyatangije kandi imishyikirano mu buryo buziguye, kandi amakuru menshi cyane acaracara ahamya ko ari by'ingenzi birimo kumvikanwaho, nubwo bitaragera ku rwego rwo guhagarika imvugo za ndigabo. No muri Oman habaye imishyikirano y'imbonankubone yibanze ku kibazo cy'umushongi wa uranium wa Iran. Perezida Donald Trump yavuze ko ibiganiro byagenze neza nubwo byabaye ihagaze by'agateganyo. Ibi byose rero bigaragaza ko mu kuri kw'ibyago ati ibyo kubaho kw'intambara yeruye hagati ya Amerika na Iran muri kiriya kigobe ari bike cyane, bitagera kuri 30%. Ibyo byago bishobora kuzamuka bikagera kuri 60% hagize impanuka iba kimwe mu gisirikare kikarasa ku ikindi, kuko byegeranye cyane. Niyo mpamvu rero politike ya gisirikare atari byiza kwegeranya ibisirikare, kuko intambara ishobora kuvuka biturutse ku mpanuka. Nanone ibyago by'intambara kandi bishobora kuzamuka hagize uruhande rwibeshya rugakora igitero niyo cyaba gito kugira ngo rushyire urundi ku gitoto cyo kwemera ibyo gisabwa. Ariko uko byagenda kose intambara kandi yaba isanzure n'ikirere, Amerika ntabwo yiteguye kohereza ingabo muri Iran gukuraho ubutegetsi kuko batanafite ubusimbura. Burya muri Iran hari akavuyo, ariko nta gice cy'abatavuganwe n'ubutegetsi gikomeye gihari, kandi amahanga afite ubunararibonye bubi kuri Libya gukuraho ubutegetsi udafite ubusimbura. Kuri iyi ngingo nanone kandi ihangana rya Trump n'abademokrate muri Amerika nishobora gutuma akora ikosa iryo ari ryo ryose abademokrate bakoze, kuko Trump ashinja Barack Obama gusenya Libya akuraho Gaddafi mu buryo budateguwe neza. Indi ngingo ikomeye cyane ishobora kandi gutuma iriya ntambara kandi ikagira ishusho itigeze iteganwa n'uwo ari we wese ni inyungu za Israel muri iyo ntambara. Ku bwa Israel inyungu zayo zikomeye ni uko iriya ntambara iba kandi ikaba intambara yeruye igamije gusenya ndetse no gukuraho leta ya Iran. Ubuhanga n'ubushobozi bwa Israel
bushobora gukoreshwa kandi mu kuburizamo ibiganiro uko byaba bisa kose kandi hakaboneka impamvu y'intambara. Iyi ngingo isaba abacurabwenge b'Amerika kuba maso cyane. Gusa mu gusoza, intambara ntiyubaka, irasenya. Hari ibibazo kandi bishobora gukemurwa n'intambara, ariko ikarangiza impamvu z'intambara burundu. Nk'uko nyakubahwa Perezida y'u Rwanda Paul Kagame abivuga, ni uko abarwana bombi bagira amahoro. Ikindi ni uko isi n'umuryango mpuzamahanga niba ubaho koko, wakabaye ushakisha uburyo bwiza bwo gusaranganya ubutunzi bw'isi, kuko isi nk'umubumbe n'uw'abawutuye bose n'ibyiza biwurimo ni ibya bose. Ubwikanyize ndetse no kwirundaho nta gihe na kimwe bizatanga amahoro uretse agahenge k'igihe gito. Ibyo rero ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa kuri iyi ntambara ishoboka cyane, ishobora guhuza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ariko amahirwe ni make cyane ugereranyije n'uko hashobora kuba ibiganiro. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'impande zombi ukaba wagira ati buri musirikare aba yemera amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito ndetse n'igitunguru. Nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe kandi basigarana icya kabiri cyabyo nk'uko abivuga. Yunzemo ko mu gihe kandi baba banandikiwe umugati, ni ukuvuga benye ati n'igikoma, kuri ubu batakibibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi cyane bajyanwa ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje kandi gusobanuza ngo amenye icyabaye umuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Wahaye RP amakuru yagize ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi. Umuntu wese kandi ugaragaje kutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Aba basirikare bavuga ko kandi batigera babona umuyobozi wa brigade yabo werutse kugera ibaraka keretse iyo aje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi kandi bari baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza atangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga agasanga ari ibinyoma. Mbere makuru kandi mu buryo bwinshi make kugira ngo tujye ku nkuru yacu, reka nce muri Sudani mbabwire ko hari inkuru ivuga yuko muri iki gihugu cya Sudani, kimwe mu bihugu byo kuri mugabane wa Afurika, hari inkuru rero iturukayo ivuga yuko abantu bagera kuri 21 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato. Byibuze abantu 21 bapfuye nyuma yuko ubwato butwara abagenzi burohamye muri leta ya River Nile mu majyaruguru ya Sudani, nk'uko itsinda ry'ubuvuzi ryabitangarije BBC. Urubuga rw'abaganga bo muri Sudani ruvuga ko ubu bwato bwari mu rugendo hagati y'imidugudu ya Taiba Al Kawad ndetse na Daim Al Karai, butwaye abagenzi bagera kuri 30 barimo abagore, abasaza ndetse n'abana. Umuvugizi w'uru rubuga Dr Mohamed Faisal Hassan atamatsinda batabaze kandi akomeje imirimo yayo, kuko hashobora kandi kuba hari indi mirambo myinshi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko abayobozi bo muri leta ya River Nile bavuze kuri wa kane ko imirambo 21 yabonetse. Ababyiboneye bavuga ko ubwato bwarohamye kubera umuraba mwinshi cyane wo ku mugoroba wa gatatu mu gace ka Shendi. Mu itangazo kandi ryabanje, itsinda ry'abaganga yavuze ko abantu 6 barokotse. Iri tsinda kandi ryasabye abayobozi kohereza itsinda ry'abatabazi n'ibikoresho byihariye kugira ngo rero ibikorwa byishakisha nabyo birushaho kumeza kugenda byihuta. Mbere makuru kandi akomeza kugenda avugwa, igisubizo cya Olivier Nduhungirehe ku bihano bivugwa ko Amerika iri gutekereza gufatira igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko iyo bihano biza kuba kandi byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwakwiriza yombi rwakakira yombi rwakwemera ibyo bihano. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutseho kandi mu kiganiro haye radio mpuzamahanga wa France RFI, ni nyuma yuko hakomeje kandi kuvuga inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano birimo biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano Washington rwasinyanye na Congo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe asubiza kuri ibyo bihano kandi yavuze ko ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi byugarije Congo Kinshasa. Yavuze ko iyo ibihano kandi biramuka hari icyo byafasha u Rwanda rwakwemera kubihabwa byihuse. Ati ibihano biramutse kandi byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ati nabisinyira ejo mu gitondo kare. Amakuru ya diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa 23
ariko bikaba bitarigeze kandi bibuza uyu mutwe kongera kandi gufata intwaro. Hanyuma kandi ati murabizi ko hagati ya 2022 na 2023 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda, ese byigeze bikemura ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na 2023? Ya intambara yubuye ati nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Minisitiri Nduhungire akaba kandi yashimangiye ko imvugo y'ibihano yafashwe nk'inkoni y'ubumaji ati ntacyo yigeze ivuga. Muzima ati nta bihano na bimwe rero bibaho ku isi bizatubuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu kandi bakongera guhurura n'ibyo bahuye nabyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kandi bikozwe na FDLR. Ikaze rero muri aya makuru yacu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na MONUSCO nyuma yaho rero uyu muyobozi witwa Viviane Van de Pel ageze muri uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Goma. Akaba rero iri tangazo rya Viviane de Pel, akaba rero umuyobozi wa MONUSCO rero yagejeje igoma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaho. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO Viviane Van de Pel yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kandi kirenga umwaka ahageze icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege kandi cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane Van de Pel kuri iki kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri 12 Gashyantare 2026. Ni ubwa mbere kandi iki kibuga gikoreshejwe kuva ibiro rya 2023 ryafata ubutegetsi ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Igoma ni ukuganira n'abafatabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama kanoni kandi gashinzwe umutekano ka MONUSCO inshingano yo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya RDC na 2023. Ibyo bizakorwa kandi ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka EGVM. Yagize ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kandi kirenga umwaka kwa 2026 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma herukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri Kajugujugu kandi ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba kandi ntangiriro yo gufungura mu giciro iki kibuga cy'indege kubw'ineza y'abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira kandi hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo kandi zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Mbere makuru kandi reka tujye kuri Eric Prince mbere gato yuko tureba n'andi makuru atandukanye babwire uko abacansho ba Eric Prince bifashishijwe mu kugerageza kandi gukura AFC 23 mu mujyi wa Uvira. Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare kigenga wa Blackwater yohereje bacansho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya 23. AFC 23 yafashe kandi umujyi tariki ya 9 Ukuboza 2025 ikomereza muri centre ya Makobola. Kuva mu mpera z'uko kwezi ingabo zidasanzwe za RDC zo mu mutwe wa Hibu ndetse na Chita zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ihuriro zifashishije intwaro ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza ko Eric Prince yohereje abacanshuro kugira ngo rero bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje kandi gukaza ibitero bigamije gukura AFC 23 muri mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko aba bacanshuro kandi bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israel bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa na nijoro. Gusa ngo abanya-Israel bo bari bafite inshingano yo